kora kwa mtoto kolwanwe na tio kintu gitu ko respect ni maendeleo leo gaturetera niwe tugabane gitio tukimenyaga ati mwisho antuko kana le 2027 gakinya baba kathi kuromba kura tukaraitha kituraithie tuonete thirikari ni aruto te respect ya tunengerete atongoria batongorere twinjeremano miriti baugite kaba kwigwa nage nontu bachuire thirikari yambiria kurigwa ibara ba mirumangaga na gutieke bagutetheka nakio twambiririe kwina rukiri asubuhi tugokira tene tukathure thirikari riku no munde bara bakora thirikari ne baria baburaga thirikari u kwina atongoria ukutharakanithi na antu mama kwa tatu kulipa thirikari tukulipa thirikari nitukunenkera deputy president waitu nitumwendete muno mbuge professor Kindiki ni mtu respected kana mtu mutie tharakanithi na Kenya yonde na maria makuganeka tukureka kunenkera Kindiki gitio kinekaraga reference ki MCA wa Igamba Ng'ombe tawe Njeru Ng'ara mbuge bwa mbere mweshimiwe Ng'ara ni twije autagira muthomi njoke wira ngavana wa tharakanithi na riria atwikire MCA atarania example ya go respect atongoria maria mange na go respect governor munde ndadi kuraithiriria pamoja twena utongoria wa guku tharakanithi anto ba tharakanithi gutekio nkuona twena kio tuyo anto ba tharakanithi na Kenya ngima professor Kindiki tumubete heshima nene muno ta mutongoria na mututwaithagiria go tukenda gutwika kiu atwikite kuma ntukia mbethe kwa utongoriani ara ende baugite riri tiro rirari ria mbere kana ria muthia ende bakenderia kuthikwa wa Munyoro wegwa thirikari itiigwa kiriro kiago na kurutha maendeleo ndeni ya kaunti ino wagachegwa gatukadi na twire antu mange nontu na twadikiria ground eruga batu baterie kodie riu nekenda tutereka ne kwa wa Munyoro tuko karibu na wewe na tunakuja lugora milango watu wa tharakanithi wanakuja no tigeciria nontu guku we kwena atongoria meguku ati tuga tugeta kunywa mata tatwe serious na mauntu matugeta atia tukurutha kwa wa Munyoro gwe open na no tiyo ya safari ya mbere ou ai mwambiririo na antu aingi muno ni monanetie interest ya kwenda kuthi kwa Gachagua kana kudiongera Gachagua ona atongoria aingi muno ni tukumenya makubanga mauntu na antu twina boneti baba atumita representative bao na ne batwiraga na itukumenya antu kabe thirikari nto riba kwenda kunenkerwa kiberirwe miaka eno 5 lakini tio ndo itonete bo thirikari kunenkanira promises ino itikubingwa no mwanga tomile kwibanga ria tukenda kusinja thirikari ino ri tukamesenji atia muthiani batumite ntumokere munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na kumuria bokera bakwenda imaendeleo ndeni ya kaunti ino na wona maendeleo mambiria kuruthwa tibo na kaire bathiete kwa wa Munyoro Kindiki kerwa kenda na ukire na tutedie na rungame omunde ntotu getoa ndayo nontoke gwa tukala meka muno alirenkirwa ministry agakabata mbeca jia stima jonde akabira kwao nembie kugiria alienwe atogaira na kanyamuka nini antu baba inge batharakanithi bari kiri Gachagua ona mauntu mekarata kama kirite turi kiri Gachagua kana bari kiri Gachagua kiria ne gitari ria kinya na batire kwera tukurwanwe kitukurwa nakyo tuone maendeleo na maendeleo magauka bwana deputy president atutakuwa na lingine na kuunga mkono lakini the absence of that mbara itotakuwa na yeye kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta murimi wa Mbogo kuma kaunti ya Tharaka Nithi tuchokere kire kaunti ya Meru ni aria waziri kana CCM ogima ndene kaunti ya Meru orawije Daktari Dennis Mugambi akiaria Ntereche Muthara ndene ya gicigo bunge Getigane East na ugita ati thirikari ya kaunti ya Meru ni ambirite mubango jo kuthimana utheri murimo jo nyimba na mono nyimba ire kumenyekana ta esophageal cancer kuringana na Daktari Dennis augite ati thirikari ya kaunti ya Meru iria itongeretwo ni Governor Mutumanto Ithinkia gethirwo igitithia na mbere mibango yonthe ya gutigira ni bagutegera murimo jo cancer jira chithiretwo jo kiampanga ajendene ya kaunti ya Meru nikagitana kare arombete akaribo nthe ba kaunti je gutigira ni baguciandikithia kiri mubango jo SHA nikenda bakethirwa bakigunika Meru wera nini andu ndawa erandu ni kuria na ne muno tunga bana kaunti Meru Mutumanto Ithinkia thiriti akingia wera ni ombera kwithira ikira ntuo kunyuthe mumenga bana kaunti Meru acha kwamba kwithira yakandana na murimo wa nyimba yombete kwithokia kunywa kaunti Meru
ontobora nandi okulukira rwang'iro ng'omwire akaunti ya Meru totongorete no Dennis Mugambi bambite kwithaka mbira mutaratara ontuku 30 okumba kwithaka kibuthira ntuchukuni bo murimo yo nyimba mutaratara okumba kwithaka ugitana mbere kiricigo mbunge bionde bya akaunti ya Meru twambiritie na screening cancer mumero tukethwa twitite screening cancer ya kuru tukethwa twitite screening cancer area egwata kuru sehemu chiao batwe tukethwa twithithagia screening cancer chionthe kenda twithirwa itukumba kugwatira murimo juju kambirio ara murimo jo kwambiria twithirwa batwe itukumba kwithirwa itukugwata murimo juju na twithirwe murimo juju mbere jukura itukwithwa tugitethia Amiru betu kwa wigintu kya guchokeria governor wetu Reverend Isaac Mutuma twethinkia ni untu bwethugania ririria maana kwithirwa onete ati kansa kana nyimba nirite Amiru ni kubale ntuku inyingi myaka ejo yonthe kurukite twakara tukiri tumariritie indi bato tukwenda guchokeria governor wetu nkatho ni untu bwa kwithwa ethuganio riri ria kwithwa itukumba kwithwa tukithithia screening na testing cancer eji Meru county yonthe twambiritie tigania tukeja Timau twije Meru General twite Kanyakine twite Tigania West twite nara bori gugwitwa Timau tuthiurukite ndene ntuku 30 twithwa batwe ituku test cancer kira tukuromba mumeru o are ori jonto ithimi bibi tukuthithia nandi ni utheri na ithirikari county Meru tugwete inya amona cibitari ra nene egwitwa Kenyatta University Teaching Referral Hospital na pati na bala bangi betu bakuma nara UK bagwitwa NHIR twithiro batwe tafadhali itukumira kagita ka ithimi bibi biriaja kuringana na waziri Dennis nethirite agitariri itumi mwanya bire bitumite murimo mbogetho igitana mbere kumba kwithokea kunywa akaunti ya Meru na manto jau imirire ira tukwithwa tukiria kwa itumenyere mirire yetu twithiro itukuria irio bira bietu traditionally twithiro itukunyia mandawa mundene jara ya kugira irio bya kuria twithiro batu tukwithwa tukaritie irio bietu bira tukutonyithia mwiri gintu kenge tukuga antu betu gintu kenge tugwatithia mirimo eje kwagia exercise kana kwithwa muntu ate kwithatha ethirwa at least na kugita karoya urire irio ukakara ukimba na ndi gukethirwa ugwe itukuga withirwa wina physical exercise withirwa at least mwiri jo akwijo changamuki gintu kenge kwina gintu tugwita vaccination gitwana especially thwa twari kuma miaka 14 kwinama gintu gigwitwa HPV HPV virus gigwitwa HPV ne gwatithia ekuru cancer wigawa gitwa cervical cancer kwa uturiuga ki vaccination centers chietu kunde kagita kare ogwikia ugo mwana munini agita ko muntu anchachamo babwe Amiru twari twetu tunde itwiko tu muntu chanchamo kwithirwa miaka eje kuma miaka 15 kwinama betho iba ko muntu anchachamo kenda murimo jojo kwa cervical cancer ntukwira bakethwa baete kuru twithwa batu to ba prevented kwithwa bakigwatwa murimo jo na cindano eu thirikari Meru County nene nkanirite utheri pio anto ibatigae kugwita ndukene iji chietu itina daktari bakethwa bakigura ndawa batu tuliuga mbere ya unywa ndawa mbere ujukia ndawa ukeja cibitari tukamba guguchunkuna bwega tugakuthima twakwira ina gukwajitie twakwandikira ndawa na kenda kunia ngarama jo tungata bogima bwa mwire waziri Dennis nombete kwithira kiromba kari kumba kwitha ichandikithiri kirikandiesha endo karia utonga bwaku bwa mwire withirwo ugo na ndino kwithirwo gita cibitari ugatirito na kadi iresha itutumite antu betu bagwitwa CHPs bethirwe ibakumba gukaria mumeru bakamurejesa kenda Amiru batiga kwendi into biria biao bya miunda kwendia miunda yao kagita karaba gwatwa imurimo report ya Meru TV kumatia ni Betanta Msimoturia wa Drinza Kere ripoti engine ati nyuma ya Meru TV kumurika rugono rwa mware wikena tanani sekendi uria urethegio kana urarumbaga utethio
nyuma ya kwethirwa kiaga bisi ya gweta na mbere na mathomo jawe kana gucoka cukuru kiri tamu ya iziri nande obisi ya senator wa county ya Tharaka Nithi Oroizi Kenneth Gataya ni chumirite na gutigira ati nani isi na gweta na mbere na mathomo jawe kuringana na muntu ukumenyekana ta Karani Mugambi uria uratumi kuma obisi ne ya senator wa county ya Tharaka Nithi akiareka gitana karabara ikite nani isi cukuru na ugete ati obisi ya senator wa Tharaka Nithi igatigira mwari uju na kuthoma mathomo jawe chonthe ja secondary ati kuthangikua na njira no iriku kuri ndi skuru ende ntiathio ntontia na ngarama visi otieyo na shopping otieyo ndothiritwe na inkoromba atongoria bonthe ba Tharaka Nithi bothi na mbere na guntethia nthi na mbere na kuiskuru aruti bathire skuru ni ntiathi endi nkoboromba mono Mugambi Gataya nkuboromba mono bothi na mbere na guntongoria ikio kiriro kirarena na nesikendi kuma ntoria Kamegojo sublocation ya Kanyurere wandini ya Marimanti no rimurito wa cukuru ya secondary ya Kayamba form 2 akigirio maithori seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Gataya ararukire gacaitere mboto yake rokire kwira mwana uyu cukuru mboto wa Karani Mugambi ndiaga no ntu mbikiritira tu seneta Tharaka Nithi twe Gataya gitumia ntuma last day but one tuonire video mitandaoni kiania mono ambao tikana ka acheri bake batakwibumbira na muchi ninde so Gataya tukona video ntitore na Gataya ambira nontu we senator na tinenkambi ya CDF kana nenkerwa mbecha cia ene allowance ya kuthomithia kaya kuruthontu burukano aburiku ambira gwena airende kwirutira mubukonu wake mushara wake yako wata yunthe arire kana kabichi mwankaro theata mwakariki cukuru tumetu seneta Gataya ruma no agao twitherethore ntundu au shopping yonthe na bichi ithire yonthe kuru ya tamu ino mwankariki form 4 yonthe tukarungamira agana nesa teithage keno giake gicokia nkatho kiri seneta Gataya kiwende kiroto giake na wirigiro gikaingika ngo becha kanya kakuthokia seneta Gataya onto bakwegwa kiriro giakwa na guntethia ndathi na mbere mthingite skuru ngaruthirwa shopping endi nkukena mono ntubogu ninkumucokeria nkatho nkona kiroto giakwa ndauga giauchora nkona gikwingika na nkathoma na nkuruke na mbombe ndi ntugikwingika benderenio na nkuruke nti go fail onto babichienu wandutira kari na tori Kamegojo kinya babatatiwe nyuma gucokeria nkatho seneta Gataya nonto bakobaringa njaki na njira gokeria kithomo mutori wa Kamegojo wa akube na nani sikendi ngocokia nkatho muno nonto Gataya uratutethia aya uturuthira mwana shopping na murira bichi arotura tene na tene Murungu na mutharime mutongorio bira bionthe kuromba bimwetigire tambura nontu bwaikene kwa ruthite twagite bwa kurutha nontu tieke twina bio wana tio turinkia gwogu katutagenene chira gwitige nene nontu ibuke Tharaka kiugaga tukugibwaga mono Murungu akutharime nontu nukwigwa nwegirwe kiriro getu batumirwo baingi mono thina yetu na batiromba kuya lakini gwogwaya ukurutha bwega nwaya gutwigirwa na waya gututhukiria kana akotwirira cukuru ibwega mono wana kathoma gakuruka wana tio tutiriganirwo gucokeria nkatho na Murungu akutharime agutethie uge na bingi mono bia gutethagia antu bara batena bio nontu ibaingi mono bena bio na batitethanagia na njarera nenkanagira ni tharimagwa ndende na ikeno kenene muno nontu bakuona Gataya twitigite kuma riruto kana gakarira tugakaritia tutena utethi tumba gwatethia turigwa tuna ikeno kenene muno nontu Gataya utwitiga ayo tutuchia kana kagetwa atwirira cukuru kana kauge kuma kambirie na njira yao ngucuba mucio uyu na gacuba ki ndagio bamo makuga na ntaimbia muci na utie ntubena mbia agitwe na ntongori ingi na chimbingi na chiatu kinyagiri tucherece lakini timtu aragia mantu ma angankala uteithe community kuma Kamegojo rire wandini ya Marimanti gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna turi o ntere o uche Tharaka ni ati nyuma Meru TV kurekeria rugono ro speaker wa bunge ya county ya Tharaka Nithi Oroizi Kenneth John Mbabu
agitenekana aronekire kumeneria mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene akiuga mujumbe ucio nethirite akiremwo gwitithia na mbere imwe ya miradi ta mantu jegie kithomo na ndio obisi ya Patrick Munene ni chumirite na kwambiria gutetheria kana kwambiria gutegera mantu jegie kithomo ndene ya gicigo bunge ekiuga Chuka Igamba Ng'ombe kuringana na umwe wa mabisa kuma obisi ya Patrick Munene nebo rombete akari bachuka Igamba Ng'ombe gutiga gutonyithia siasa kiri mantu jegie weti na mbere. Nyuma ya Meru TV kumulika rugono rwa speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabua mutharikirite mubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene na kumuria natige kwenderia ali mwanene ogwaya nonto atirite mbecha ira ahaugire akari akiri chukuru cha sekondari cha kuinuka. Na mimi nataka kuambia wale walimu mliitwa pale Chuka juzi, wale principals mliitwa pale Chuka juzi, mkatishwa mkaambiwa kwa sababu pesa ya last time ya CDF ya bursary kupeanwa, msiambie wazazi. Stand for the truth and the truth shall set you free. Na nyinyi walimu principals ambao mliitwa pale mkaambiwa msifukuze watoto wakati pesa ijakuja, hata mimi kweli nakubaliana, lakini nasema kama pesa ijakuja, ambia wazazi pesa haikukuja. Ikikuja waambie ilikuja, ama namna gani? Ndipa tunonekanite kuigwa mbitu eno ya speaker Mbabu arambuto kuma obisini yake tongorerete imutetheria wake Gilbert Mbuba yambiritie kuthiuruka na machukuru bakinenkanagira mbecha ino na riu kuona neo munthi ndetete wa mbia cia wa mwana wa ciringi 3,000 tutete kaneria nontu twaugire tino wa kithomo na ni kitho na turaugire gutikuthungiria ciaca kithomoni. Gilbert akiaria nonekanite kumucokeria speaker Mbabu aramurite gutiga gwikira ciaca kithomoni na wegwa na kuona ari mwega muno na riri aciari ngiri enu emwe gutigara. Kwina ntononi na makianga guko makiuga aciari kama rabenirwe arimo magucukumwa muyo ni mwenda kuben kuringwa ciaca kana kuthomithirwe ciana. Miana igwire muntu ngo kulonga MP go kwa thiororokete pato ga kubeni aciari gutembia ikuribwa ino ne mbia rwareto munthi na muciari akiuma ne auma na receipt yawe ya ngiriitha wa mutungo mwera ona ngiriitha tonkulibirwa ni mwezi mwa pato kana atia na bantu bakuthi kubenagia ntukare aciari makubenua ne aciari benue mo mwatigarirwa kana mwe ne mwenda atia kweli kwelelwa ri na kunenkerwa onkenda boreko kwelirwa na kunenkerwa onkenda boreko toka bo wa kithomo kuga ni ithatu na kamunenkera na bwali mwanene baraba nenkerete mbecha ino bagicokeria pato nkatho inene nontu bakugwatira kithomo anene mbere skulu rugorwa mukethera cheki ya ambassador skulu nibuka na tebu kule si ni cio twina cio monthi so ya kwanza kabisa ni kuga thank you muno to our honorable MP Patrick Munene nontwa kuga na gwika pato ni aruthite untu mwega wa gutuma kithomo kigia raici pato ni akoretwo agitutethagiriria akalibira twana turia twina thina muno fees. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Riboti ya murimi wa Mbogo ni gutukinyiria muthia jwanteto cietu cia Meru TV rukiro gata kuraza no tongethera ngicokagira na mantu ora ajedrito jagikara kirenkatheti cietu rukiri Ronarue.